ila sekufike khona abantu okufanele ngabe bakhona. Amakhosi iwona ukuqala kufanele ngabe aseduzane nathi. Umnyango wakho iwona esiwubona ukuthi usendaweni eright la esikhona engumile. Ngoba Shane ingoma siyiqale kudala kakhulu kodwa besingalekeleleki ngalutho. Uthe umcineka mayiqhamuka necebo lokuthi akube nengoma kazwelonke. Shane akekho umuntu osengubeni oyigosi ongafisi ukuba kule ngoma. Lazi nomcineka ngamuthi akazi ukuthi kufanele kenze njani ngoba amakhosi indlela akhona ngayo angaphezulu kwenza ayafisa ukungenana. Kodwa nje ngokuthatha igxathu lomnyango ukuthi usondele kule ngoma kazwelonke. Shane uNkulunkulu akubusise okwenzile kungaphezulu ukucabanga kwethu. Baningi abantu Shane abasizakalayo ngale ngoma. Ningacabangi ukuthi into mhlambe yokuthi lokho kuncane okukhona kodwa kuyalekelela ngoba kwenza abantu baqhubeke baphile kule ndawo indawo enenhlonipho. Siyabonga.